Ua iai nei sa mo se tūlanga maʻaleʻale I le aʻafia I le whaamaʻi o le dengue fever. E lua se lau se fuluonu le awhaʻi o tangata ua whaamaonia mai le whaatonu sili o matagaluega o le soifua malōlōina. Ia ai ono Dr. Alec Ekeruma, le aʻafia I le whaamaʻi. O le foinu merana amata whaamauina mai le masina o Novema 2023, se iau o mai le masina le nei o Aperila 2024, mai valu se fultasi ua whaamaonia na afia le masina le nei o Aperila. Na whaalia ai ono, na tuai ona whaia se whaiunga I whaailoa le afia o le pipisi o le nei whaamai, o na iai le fua whaal soifua malōlōina, e au ai ona whaailo se whaamai pe au o iona tūlanga o ngaunga. O le whaatele ino le au whainga o ilato wa afia, le wa whaamaonia I le te tau na whaailoa le tūlanga, ma ua mai a whaiona au mai le whaatangana le kabineta. Ua te tala nei le whale mai whale olo e tau fia ilato wa afia le dengue fever. Ma ua ngā lulue nei le matanga luenga mana pā anga e au fia I komiti o whonu whaavai ai tū malo. Mo le whaamamai na matafi e sea vaenga, o lo ono no fuma fafua ai namu, leo lo o mafu ai le nei whaamai. O le toa teile o ilato wa afio ilato mai le tū malo vai maunga, wha solo tua ia ngā I le ulumoenga, wha atasi manisi vaenga o siusenga.